a monate Nelly LTK re go tsweding FM ke la botlhano wa ditlhopho ka tlhamalalo ja ka ntse utlwa mo motsweding FM re ka fa Hammanskraal mo province ya Gauteng makafa Mandela Community Hall thulaganyo ke a tseleletsele ya dikgantse se magatwe se makale ya ile ga ura ya botlhano go ka ura supa ka ntlha ya ditlhopho tse botlhokwa tse di letetsweng province le bosetšhaba re mo province e kaiwang gore ke e botlhokwa thata fa go lebeletse economy ya naga ebile ke tla gaisenolang thata mo ditlhophong tsa ngwaga eno ebile go pela gore re setse ka dibeke di ka nna 5 di ka nna 6 gore o tlhophe gore ke mang o tla go emelang ka kokwana bosetšhaba le dikokwano theomolao tsa di province tse di farologaneng tswele o re sele morago ka kometse ya tlhaeletsano x@sabc dikgang ka go Facebook dikgang motsweding ya gompieno thulaganyo o fitlhelela ka tlhamalalo ditaba ntle le fo ka tsena gone ka go Facebook dikgang go o fitlhelele link e tla o ka fitlhelelang kgaso eno le gale re santse re le mo go tsweding FM le ka kwa SABC Plus ke go amogele ke lebogile kgetsi re na le baeng ba ba farologaneng go nna le seabe mo thulaganyong ya gompieno tla ebile ka gangwe re simolle ka tota ebile puisano ka dintlha tseno Gauteng ke nngwe ya di province tse di tlileng go gaisanola thata mo ditlhopheng tse di tshwarang mo kgweding e tlang go ya ka dipalo ya Gauteng na le batho ba 16 Gauteng ke province e botlhokwa thata jaaka ntse ke kaya ya economy ya Afrika Borwa gonne maphata a botlhokwa mo go godiseng economy ya naga a mo province eno ya Gauteng maphata ano a akaretsa lephata la meepo lephata la tsa go tlhagisa dikuno fela go na le dikgwetlho tse di kgoreletsang go gola ga economy dingwe tsa dikgwetlho tseo di akaretsa bosenyi mo dikgwedi tse di fetileng go bogile ditiragalo tse di farologaneng tse di tshwenyang thata ditiragalo tseno di akaretsa bosenyi jwa batho ba ba epang mo meepong e sa tlholeng e dira kana bo zamazama go dula ga baagi mo dikagong tse di sa tlholeng di dirisiwa e se go ya ka molao di hijacked buildings gona mo re leng gone gompieno mo Hammanskraal baagi ba feta 12 ba ne ba tlhokafala ka ntlha ya seo go dumelwang e le cholera e tlhodilweng ke metsi a seng phepa gompieno jaaka ntse ke go kaela mothoetso re gasa thulaganyo ya rona ya ditlhopho re le mo Mandela Community Hall mo Hammanskraal mo province ya Gauteng go ya ka batlhankela ba commission ya ditlhopho IEC ke baagi ba feta 6 million mo province eno ba ba ikwadiseditseng go tlhopha mo ditlhopho tsa bosetšhaba le di province ke eng se ba dipela ba makoko a sepolotiki le bontlhopheng ba ba ikemetseng mo Gauteng ba se solofetsa go arabela seno re na le baemedi go tswa ka kwa makaretsa African National Congress ANC Democratic Economic Freedom Fighters EFF Action South Africa Action SA Build One South Africa kana BOSA Forum for Service Delivery Rise Mzansi le United Africans Transformations go akaretsa le ba Hope for South Africa kana Hope for SA tla ka gangwe bile re simolle re ba mogele re simolle puisano ya letsatsi ka kwa African National Congress ANC ba ileng gore bana lo lebaka ba tsamaisa puso ya province eno ya Gauteng ka kwa kokwano theomolao ya province ya Gauteng le naga jana le baemedi maloko a ka nna 73 seats baagi ba Hammanskraal ba fuze re go amogele mo motsweding FM le bogele na go gago ba fuse yabo baagi ba Hammanskraal Themba le mafelo a mangwe mabapi ba ntse ba na le mathata a metsi ngwaga o fetileng mathata a metsi a bakile gore baagi ba tlhokofale ka ntlha ya seo se go dumelwang e le cholera ka ntlha ya metsi a semphepa a bathati ba puso ANC ba rarabolotse mathata a baagi ba Hammanskraal a metsi dumelang ba retsi ba motsweding FM ke go bedise moradisi ke dumela gore ka tolamo go lokisiwa ga mathata a metsi ke selo se leng gona yaanong national government ntse le busy le the municipality go rarolla bothata bo because masepala o no tlhalositse gore ga ona madi a lekaneng gore ka mme ke go ba re itse gore masepala a tshwane coalition e tembele ke DA re na re African National Congress re tsereganya ka national government
a re tsene mo tsereganyong ya lona ditlhopho ke tsa bosetšhaba le di-province a le tshepa le dumela gore le dira se se lekaneng ba gore rarabolola mathata a metsi re dira mo go lekaneng go na le project e setse e simolotse from last year ya water package go make sure metsi a fitlha mo baaging e gona mo Hammanskraal mo Ward 73 mme e okeletsa mo godimo ga project ya Rooival e leng gore gona yaanong DBSA ntse di busy ka yona ba tlo simolla go dira mo yona ye e tlo tswalla thata e tlo fela gona yaanong wa ngwaga ka September go make sure go fitlha metsi a phepa mo dipompong through the pipes. dipotso re di bona ano a metsi ke sebaka baagi ba ntse ba lla ka one mathata a metsi segolo mo Hammanskraal a ramogele ba Forum for Service Delivery Able Tau lona a le akanya se ba se tlhagisang ba African National Congress ba dirile go lekane gongwe bile fa le kana le tšhono ya go tsamaisa puso ya province ke eng se le ka se dirang go rarabolola mathata a metsi ke a leboga moradisi ke dumedise baretsi kwa gae le ka mogolong a ikentse mo pele ga gago ke dumela gore ba itse le bona gore ga ba dira go lekana nako nngwe ngogola just before local government elections go bile ga ba le video e circulating where ne ke nwa metsi a Hammanskraal. By the way ne ke le MMC wa utility services mo city of Tshwane ka 2019 leading up to 2020 se nka go bolelang ke gore by the time we took over when we campaigned ka 2016 ka nako ya metsi DA e boleletse baagi ba Hammanskraal ya re ANC ratile go ba Wadratsena when I became an MMC, Mayor Mkhalapa, we inherited a mess. I got in there, we did not have a manager wa Rooival wastewater treatment works. We just post-election it's not a science. I've been on record to say Metia Hammanskraal at Akarukisiwa, you only need less than 200 million. By the way, I am the MMC who are cancelling this very contract ultimately 340 million rand. Therefore, Batuba Hammanskraal are being fed Metia because it serves the interest studying outside of the space. Sahorba Gremit. They can get the same quality of Meti, Abatuba Lenko Hotakluf and everywhere else, Bagran. The same problem in Rooival, it in Sunderland region, everywhere else. There's only 2 wastewater treatment works, Motswad, Teddy Dirang Sintle. And people, Baba Namkodi Tulong Teddy Kaunian, have a few Meti Ababolaya. Therefore, this is political more than it is a problem. kwa ga go maitso le lekoko le le ntšheng se le ka se dirang lona jaaka lekoko le le ntšha go rarabolola mathata a leng gone a metsi ke a leboga motsamaisi ke dumedisa baretsi ke dumedisa le bagolo mo golong ga santse re bone bothata bo leng gore bo re bo bone tsela e makatsang gore gantle bothata ba rona ke ba bile ba tsamaisa Rise Mzansi ke mokgatlo o leng gore badudi ba South Africa ba ikemetse ka maoto ba re batla gore ba re votele so ko Rise Mzansi re ha re bereke jo ba eta batho ba mo Hammanskraal they deserve dignity o mong le o mong o dulang ko sababsing o dulang mo community a itlokang ke a leboga aramogele Rise ba lekoko la Rise Mzansi tota bile ba action funzi ngobe ya gago ikakanyo e feng le ka tlang ka yone e farologaneng okay a leboga
clarify ke Funzi Ngobeni ke nna Kholofelo Morodi. Ka Hammanskraal and in South Africa in general is that Asian corruption. Corruption. Actually, before we ra investigate corruption and we 5 year members ba bereki ba suspend corruption South Africa South Africa e tloka tšhelete senyi se gore ANC government and that in that 30 years plan for infrastructure population so ka check up population from 1950s to gonjwa 20 for 30 years abana gore the basic services they are guaranteed constitutional right for every citizen why resa forecast or staba se agola area reng dilo and metsi is such a critical thing, it's a basic human right metsi ke bophelo so rena as action se ge re tsena re thomlo investigate that corruption and le gonjwa le gore go be le department of water it's not doing favor to residents of Hammanskraal go ba tlhetša metsi it is their constitutional mandate or iba fe metsi so and already the project was launched a few weeks ago batlo bereka le Magalies water so that we can get pure clean water and by encourage our every day I did live it yes house community active citizenry so United African Transformation Team Abule rutle ya lona ka Yes, Team Abule from United African Transformation. But the African National Congress ne ba sa level mo gone ba ora gone go bereka ya metsi ntho ya gale ntho ya ba ko wana ba tshwanetse ntho ya metsi ke ntho e ba paletse gona betelle tsentse mo maspaleng if e kweditse bona ba shetse ba a re tsene jana mo ditharabolo farologane hona go re rona ba United African Transformation re tlo tshwanetse ba nang le la ka dipelo corruption. It's a leadership. It needs to be addressed by appointing for the right job. The municipality. Everything is in this municipality is a problem. ANC has spent this next 8 years. Now it's time for the African National Congress and for you as African to make a good choice and say, Build One South Africa, Richard King Luna ka sona mathata metsi bo dumelang badudi rona re le boss very clear our statement hore is corruption the municipality has ANC because it is painful so we are saying that it's not only river. 15 treatment and bulk services plants. So
We know or we will need to work with basis and try to fix all of them and make sure that every civilian, so not Hamaskra, every civilian in Twag, water, the basic level. Italo say ya triple P private party na hana ka o ligang ditile go jang li alphatel highway private processes will come across well Babalam vastly experienced of hydrology and also from universities so that they can develop academia skills. This will always know people will be 100% sure what will be there. ba le go nna le seabe go kalola kwa go kwana theomolao ya nsi ya Gauteng le bosetšhaba Hope for South Africa, Hope for SA sa di motsonyane le bogeleng ga go matlo go amogela mo motsweding FM tharabolwa ke mo mathateng a metsi mo bogolo mo Hammanskraal e re ke simolola ka go dumedisa bareetsi ba FM le ba ba leng gompieno ba re tsaya metsi e le bophelo ka Hammanskraal fela batho ba bantsi mo Africa Borwa ga ba bona ditirelo tse di siameng jaanong rona re le ba #Hope South Africa re le bothata bona ke bo tseileng dijara tse dintsi tse di fetang bo 15 years and gore baagi ba MLS September go fitlhela metsi a siame re ga se selo se se siame so re na le dikakanyo tsa mekgwa e meraro re dirisa le ba private sector ba re setseng le bone gona in the short re a lemoga gore batho ba bantsi go bone so re lebeletse le ba private sector ba metsi gore re tla lebelela go sa metsi a tla rekwang gore ha se rekwa ka madi a go godimo and the medium term some of the partners ba re berekang ba berekang di engineers ba ile gore le bone ba setse ba le ready ba emetse gore ba se ka morago ga mo metsing a teng ko teng go nne le tse di ka nnang le dijo tanks motho ba ka kgona go fono ka gore gantsi le tsone a tlang ka di-tankers go na le a phepa long term re lebeletse gore re tsena gore re tse resources tsotlhe tse e leng gore go ka dirang before the end of 4 August lo gape se lebeletse ga gona matsapa a tseilweng thata corruption e fele jang gona le mama tse di tseba go nne le bantse ba dira wesen nne le tola ntse le gore batho ga bana ba leng mo ditiro ba kgona go tsena batho ba gore tlhaloganyang gore twang batho fa le dipolotiki ANC ba fuze na ikanyo ke ngongore go ya melana le yone gore e ka na ka welka go African National Congress go tlhokega thata a me mo ga di fetsa so ba bana la thata mo Hammanskraal mo mo tlhagise gore le go siamisiwe project sa metsi mo Hammanskraal in necessary ba ga ba kgone go fitlhelela metsi sentle a le dumela gore le go mathata go ile a le kemisi ba mangwe go la tlhopo fa le sa 50% majority ka before ke ya gago tsa mathomo gore e o tlhale matsi there is why
ya e leng gore batho ba tswang dipolekeng tsa ko kgole Limpopo, for example, le ba poleke ya mo a kopana mo so Go ra la gore foundation- tla ke la itse gore Gauteng one of the critical provinces mo Africa ka kakaretso sa bofela ka Africa. Nke go setse go setse go na le leano la gore re bakanya jang infrastructure ya Hammanskraal ka gore wa re la itse gore bontsi ba batho ba batlang go Gauteng ba simola pele ka Hammanskraal a lemela gore le feletse. se ke batlang go bua ka sona pele ke gore he moradi sa tetlelela gore ke bua ke be ke fetse a sa ntse Tsena a sa mo- ntse mo ganong ke tla kgona go fitlhelela sa batlang gore ke se arabe ga ra retelelwa go araba taba ya go provide metsi. The facts are that the water provision in this country has grown when we got into this in 1994 batho ba fitlhelela metsi mo le le batho ba less than 40 ba fitlhelela more than 93% of the population in the country. Metsi a Hammanskraal has been a progress government then ba le busy ka yona ba go hona le project in water 75 ya metsi to in reserves go dira gore metsi a the program jaanong ke batla go tswella pele ka nako e re tswellang pele go expand that program ya go rarolla metsi kgata metsi ke ka nako e mmuso o change ka tuti go a tsena mmuso e ke dileng ke batho ba tshwana ba tla tlhalosa se selang A re tlogele for ka gore ka democratic ba tsele dintlha tso tlhagisang ditlhopho tsa ba le go tswa ka Africa Congress ba fuze tla re tsa jaanong mo mangwe mathata a mazama batho ba tang e se tlheleng tona go ya ga Africa ya za lisu se baagi ya state of the public address gore ba atlega go fisa ntlha ya bozama isitse mathata ano ja ga gona solution ya bothata o tshwana le ba dirang sama ke ba iphitlhela tlasa yaanong re simolotse go bothata nya make it but it will be an overnight success. tla mo ba bangwe re bone ba kanya ga selo rise mzansi ke bone ka re ga o dumela padi go akanya ya boza se se farologane a ke dumelane pela ka gore di pela ganyane mo dilong tse di bulegileng tse bileng di antrika you can for some time explain to do every time har kopana le batho ba go na le batho ba bangata se ba mosebetsi o ya ba bolela and it is unfair o ka se bathong hala tshwanetse ka lona le vote have right for ba vote le ke jaanong bona gore a jaaka bright le immediately le fitlhela
mosebetsi wa bona pele. The other thing, ha rena di ha rena le a rena ha ke ane ba nkebe ba strengthena di-bordera tsa rona gore batho ba tsena fela ba tswa ka mokgwa ba tsenang ka teng. Ha gona effective management ya di-bordera tsa rona le batho ba beilweng ko di-bordereng gone yanong ga ba trainiwa pila gore ba ka kgona go manage di-bordera mme re na le masole a e leng gore ga re itse gore ba dirang ka gore ga go na ntwa mo South Africa ke bone ba nkabeng ba mena di-borders tsa rona gore se ke ya nna go batho ba yanong re ka kgona go dila le di zamazama also le maponesa rona e effective and ba go dirisa ke ne le felo re tla boela mo go ena e be for service felo gona le izandla gona le sengwe se se botoka se farologaneng bua ka council operation volume code gona le ka fetola tseno ka la dira se se farologaneng mo ntlheng ya go tsana le go tlhaela mo Gauteng. Yes, I think renovation is lo serkastra mathomo go moetapele a gore no go pelo re na le years ha o ka tsaya experience ya lo batho ba ba mo sa mo ka ni ba tsama ba le Sotho ba South Africa ba tsena a dia arna prince mara ba so it's not that right. There's no way gold tsamaya mo South Africa border wa lo without it up so reaction is saying village to action is saying or what we call rule of law the highest position is someone who long background the police who control we make sure we've got strong borders. I don't know go make sure our resources because that is part of our economy. This illegal it's crime. We have to make sure which is from us. Not only are they but they are also because child mineral ntlha ke gore eno ke mebe seng e dira ka jalo gora go le ditlamo tsa mo tsone di na le ka mo go nna le maikarabelo tsa ebile le fapha la me o ya e diragalang le fapha mapodisi mo morerong ya ka di mineral le meepo gone le ka di go la it's a mineral department has to come into play because none of right abo mo this thing ka bo opoli this mine ka bo mine is not I sabe companies re mine sa there's a policy that mine no tswalela jwa because re ba e shaibulegile ba tlhokofala ka mining le go le mine ba stakile ka mo problem ya khajana ya mafapha ya sepodisi la di minerale for mining. The mining is feasible. A big mining company enough minerals for artisanal miners to come in miners and for that not only intervene for sustenance, but we need to invest but there is no intelligence in the country. Only in the community, no new. And if you look at the issue of crime,
must. So, follow what national president of national parliament appoints a chief of national legislature. If they don't, but not only can we do that, we can plan Africa one size fits all type of solution. And there is a problem. But the one is that we as legislator, respond to the problem and everywhere they are not capable to do such. They look at the bigger picture. We can plan better, bring infrastructure, and we can put right budget in the right space. If it is relevant. Yes, re tsa go tla ka ura ya bosupi re lebeletse mathata a dikgwetlho tsa mo province ya Gauteng re ka fa Hammanskraal ko Mandela Community Hall ga jana tlha ya botsamaya ba bang mo tlhatlheleng e go ya ka molao ba le makoko a dipolotiki tsa ditharapedi mo mathateng a province eno ya ka le tsa bo province tla le jaanong mo puisano mo morerong wa ba United Africans Transformation Night ntlha e ka nna eng tharabololo go se go le operation ya le Vulam premier wa ga jana e le la African National Congress o tlile ka crime prevention banya tsa bone ka re ya bosenyi lona ke ya no fela premier no fela a local it's sending but right, send we need to look at enforcement agencies. We need to enforce them. Intelligence here on or fella to intelligence side like a police or several as in the control the border for 30 years.
poverty and hunger. Jwale, thinking about Shweu, so rona South Africa ma Africa ma tshwanetse process is important. It's We sort need of for unity of Africa my to solve. So can number was can the questions are direct to Au and the unfortunately the DA. Okay. Vamos Tau was and then that was and complete. By no, so both I mean, so Yeah. Yeah, because yeah, ini agak kuri. Tinggal bontsi ba tsone SA tsena mo baagi
jaaka le bui- dirisang le kwa ke lone la go ya fa re ba Ke tlile to the point. So in the time what pipeline feed people of the pipeline, let's a pump station, let's chlorinate, give one. There is capacity for resolve in that months. That people of farm, not a issue. Problem is they are correct. Time water prolonged what you have is borne disease for I can prove it. I've got everyone was good enough to I am the more for mo dipotso tse di re chatile ene tšhono go tletse o seabe mo nga fa o tlile go farologana o se dira makoko By him, this was nice. Rival was going. It's only after he realized how to solve the issue. They were put to administration. Rival had been ora tse o dipotso ba ka fa motho You are for being now I'm not shut up. I'm going to say
na le bolwetse jwa marapo dila ditlamorago ga o na le ka o mpolele ka lebaka jaanong motho di bile kwa chemistry feel wena go na le tse botshelo jwa ditlhapi le botlhoko election voice 2024 mthwethu metsotso e somamabedi online ba rise esta re ne re tshwara go na tsantsi tshwantse ba dignity batho ba pula ba tla la ba latlhelwa because really so presence and the opportunity to by so batho as far ba rise le malao a la dikolong tsa bana shortage many and my man and this university has from a college theory college university then development the decision making like into your own administration technology gore baagi le bone tame mo ditshwetso tse buang ke voice note temporary for crisis more now
kae ke ba le so no poletse ro ya le thata ba ne ba ngora na ke ka nako e go fitlhileng mapodisi ba tlile go tswalla kgotsa ba tlile go reida. Many of the clips tse re di boneng go bontsha gore we girelwa batho ba igirela le dikhouku ke fa batho ba bona mapodisi a tlile go reida fa. Otherwise it means there's work being done to clamp down on these things. fela ga leano le le farologaneng le le ka ntlha ya di inspect ba khone ba bona le komitsi magaeng komitsi stropong go ya go samagana le batho ba ileng gore le baagi jaaka o tlhagisa ke bone ba banelang batho ba tšhono ya go bula dikgwebo mo metsi magaeng metsi stropong ga lena leano la go fedisa ntlha eno le go netefatsa gore baagi ba obamela molao jaaka o tlhagisa. Ke ka mo ke tlhalosang ke re teta ya gore motho a benne le sephaza kgotsa tax shop we applyela mo masepala ke competence ya masepala gona le anong mo Tshwane masepala ke o tshwereng ke coalition ya Democratic Alliance gora gore MMC wa le responsible for go fa di license tseo ke ena tshwantsa make sure gore he does that work to ensure gore the tax shop di mo molaong. All right, it's for Bafuze re lebeletse gore bothata bo ba di tax shop ga se fela mo one masepala wa Hammanskraal ke Gauteng ebile Africa Borwa di province tsotlhe go baagi metsemagae metsestropong go na le di tax shop tse di tsamaisiwang ke ba di tšhaba tla re utlwe moreetsi moagi tota ka potso ka tlhamalalo go tswa ka fa Mandela Community Hall right so tsena ka gang ra lebo mohashi re na le question tse few nyana tla ba ka pela ya mathomo ke a hore president wa naha e lebane le ANC o tlile mo Hammanskraal atla a tshepisa ditshepiso le tla kae ka tsona ka ro tshepisitse 6 months o ro tlatisa diphetogo di tla kae di tsamaela kae sa bobedi ke taba ya unemployment is too high in our communities and re bone di postal office di atswalelwa ka fa sa puso ya ANC ke ka baka la eng education system ya rena le reng ka yona
Is it the education e leng hore tshwanetse batho kaofela ya mafello ke load shedding ile kae load shedding ke ka baka la eng no ka re load shedding e tsamaile Re a leboga Raithuta Ramogele Melene ka potso ka tlhamalalo go tswa ka fa Mandela Community Hall. Tsena ka gangwe Maitso. Armonele Ntšhono. Dumelang baahi. Ke dumedisa le ka mo morao mo tafoleng. Wa eme mo pela lena ke tika ke tlhaka mo Mandela Village. So question aka ke libisa ka mo ANC. Question aka ke ka botsiso ba fologa go dimukwa ba tlo check gore ka mo tlase re phela bjang. Metsi a re hane metsi councilor a kenya go mika o mobe. Metsi wa re tlisetsa mari ke kopela a councilor a ska emela re tope di phone o a re tlisetse metsi nna ka mo fonela councilor e bila ke iphitlhe and then one karaba wa tlisa metsi nka se mosotho mari ke kopela ka modimo ba cheke di lori tse di delivera metsi nako ngo a sekolo nako ngo a ditšhile. Thank you ke a leboga. E totile jalo potso ya moagi e totile jalo ntlha ya metsi a sireletsegileng a romelwang ke di water tanker jaaka e le leano la ga jana go santse go lebilwe go dumelang bo botlhe. tsena ka gangwe Maitso. Question aga ke tlo ilebisa my leader Richard Moeta ke batla ho botsisa hore towards job create ba tlo re etsetsang unemployment e leng godimo ene mo e leng hore ho tswa di contract tsa hore motho a bereke 6 months ke survivor for 6 months fela after 6 months go phela ka eng and then secondly ke rata ho bolella mo yona eo ya education a ka nna nkarabela le mo yona cause bana ka mo di classing ba over population like bana ba rona ke ba bantši ka mo di classing ho etsahalang ngwana a batlana le stulo every day he tshwantse a rutiwe ngwana o ile batla stulo engwe ke tlo botsisetsa modima ya metsi a ba tlo kisa bjang taba ya bona cause re na le sebaka re rekile dijojo re emetse metsi ka mo ba dilori le bona ba rekisa metsi ho etsahalang rena ba re senang tšhelete tshwantse re nwe metsi from ko kae. Re a leboga Taramogele moagi o molene a tsene ka potso tsena ka gangwe Raitso. Dumelang motsamaisi ke a leboga and ke dumedisa setšhaba sa Hammanskraal wa bolelang ke Tshepo Maluleka ona mo Hammanskraal batswadi nna re bana ba mo Hammanskraal re holela mo tsebo Abel Tau ba di bolelang ke di tšea badimo fela because of ba utlwa ka di here says mabarebare nna ra itse issue ya metsi mo Hammanskraal. I think in tshwana tshwantsa ire o khopela tshwarelo hore o khansetse plan e ne tshwantse e be teng ba le ka mohare ha masipala ke a leboga. O na sena potso moagi ka tswetswe motho fa o tla fa pele ba nele potso ke baeteledipele ba batlang go etela puso ya Gauteng go tsamaisa puso ya Gauteng. Ke a leboga. Nna potso wa ka e tlo ya ko Action SA ka gore ke baeteledipele ba puso ka mogare ha Tshwane. Nna ne ke batlo itse gore ka baka la gore community ya rena ya mo Hammanskraal e kry-a metsi ka di water tankers and then bona e le puso ga ba patele borakontraka. So he ba sa patele borakontraka a ba fe setšhaba sa rena sa Hammanskraal metsi. Benong taba ya bona ya hore ba tlo lokisaneng puso ya bona ya ka mo Tshwane mo e leng hore ditirelo ga di sa le teng ka re le gone benong mmuso wa Tshwane o eteletseng ke Action SA le DA ba re a bana tšhelete ya go lokisa di street lights le di high mast lights. So ba tloheletse mathata ao ko makhanselareng bano re na re nyako itse gore bona ba sa patele bana ditirelo e leng bo rakontraka gore ba fe community metsi ba re community e tseye kae metsi ke potso ya mathomo.
potso ya bobedi re na le di-toilete tsa di-mobile ka mara di-informal settlement tse e leng gore he borrakontraka ba sa patelwe ga batle ba ntsha makaka ao a leng ka mogara ga di-toilete tsewe yaanong re batla o itse gape gore pump station e leng teng mo Hammanskraal e leng ko Hot 13 e tshollelang ditšhila ka mogara ga dintlo tsa batho ba tlo e lokisa neng ka gore seo se ira gore maphelo le health ya batho ba bang mo Hammanskraal e ska ba teng. ra leboga ra iso re lebogile ka dipotso tseo re tla banela tšhono go di tsibogela motho e metsotso e le 12 go ya kwa uring ya bosupa tla re fete ka fa re boe re tswele pele ka thulaganyo. Ke nna Tiisetso Rapo a re kopane mo bokhutlong jono jwa beke magareng ga ura ya 12 le ura ya 1 mo thulaganyong ya Itlhabe Botlhale. Ka la matlhatso re go tlhaba botlhale ka dikgang tsa badirisi tsa boitapoloso, re buisana le motho yo o dirang pharologanyo mo setšhabeng, re go begela le ka ditiragalo tse di diragalang mo lefatsheng le re tshelang mo go lona. Ka Sontaga re go fa dintlhakgolo tsa beke le go sekaseka merero e e farologaneng e ka ga dikgang tsa ditlhopho, netefatsa gore ga o fetwe. Itlhabe Botlhale mo Motsweding FM, konka bokamoso. Ga gona supermarket e chipileng go na le ya Usafe. Seo se ra gore o iponna ditshomarelo tse di tonna di tlhagisong tsa gago tsa mmamoratwa, ditlhokego tsa tsatsi letsatsi le tse dingwe tse dintsi. Iponne pakana ya 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka fela 179.99 le lebokoso la 900 gram la Wheat Big Cereal ka 47.99 fela. Sepeto ke disolo tse di itumedisang tse le tse dingwe tse dintsi di bona go tloga ka di-22 tsa April go fitlha ka di-12 tsa May fela kwa Usafe. Baagi ba Bokone Bophirima ba lalediwa go tla go keteka letsatsi la kgololesego jaaka puso ya porofense e tla bo itumelela diphitlhelelo tsa yone mo dingwageng di le 30 tsa kgololesego. Ditiragalo tsa go keteka letsatsi leno di tla tshwara ka Mosupologo. Kgwedi eno ya Moranang e tlhola malatsi a 29 kwa lebaleng la metshameko la Lehurutsi kwa mmasepaleng wa selegae wa Ramotsheri Moiba. Tonakgolo ya nakwana Re Patrick Dumile Nono Maloi yo o tla bong a patilwe ke mokhuduthamaga wa Lefapha la Setso, Botaki, Motshameko le Boitapoloso mme ke Neetso Moseneke ba tla etelela pele lenaane la letsatsi. Pilediwa ya lwelwa re kopana koo. Lela mewe monate ka ditsela tse dintsi. Mohumagadi wa di-breakfast wa re fafa ka moratiso wa Aromet. Lerato la rona le tla nna go ya go ile. Lela mele le gagamatsang. Aromet ya me e gagamatsang. Aromet, breakfast e gagamatsang, tatso e gagamatsang. SABC News e go tlisetsa dikgang tsa ditlhopho. #elections, your voice 2024. Mo Motsweding FM, konka bokamoso. tla ka gangwe motho e tse rutle gore mo thulaganyong ya Itlhabe Botlhale mafelo ano a beke ba go solofetsa eng re utlwe gore Tiisetso Rapo go solofetsa eng mo mafelong ano a beke. Thulaganyo ya Itlhabe Botlhale mo bokhutlong jono jwa beke e mejana mo ditiragalong tse diragalang mo lefatsheng le re tshelang mo go lona. Re bua ka tsela e maleba ya go tsamaisa tirelo ya phitlho ya lesea go ya ka setso. Mo sekhutlwaneng sa badirisi re bua ka maitlhomo a mokgatlho wa bao ba thusang beng ba di-tuck shop mo Aforika Borwa, South African Union of Spaza Shops. Ka Sontaga re sekaseka mekgwa e farologaneng ya go ngoka batlhophi e ka tswele ka mokgwa wa technology wa online, mokgwa o tlwaelegileng wa go ya kwa baaging kgotsa go tshwara di-rally kwa di-stadium. Thulaganyo ya ditiragalo tse di diragalang mo lefatsheng le re tshelang mo go lona magareng ga ura 12 le ura ya 1 ka la matlhatso le Sontaga. O santse re boeletse gona mo Hammanskraal Mandela Community Hall. Richard Bilban, South Africa tsena mo potsong ya moagi ya unemployment, batho ba bantsi ga ba dire fela gona le di-industry tse di tswaletseng mo province e ya Gauteng. Re tle re tse baagi ba bang ka dipotso tsena mo gone ka bokhutswana. Ke a leboga. Unemployment ke bothata. Once country is suffer unemployment, it brings huge challenges, increase all crime. Rona re le bosa, our point is clear and straightforward. What we will do, first thing, we will stimulate township revitalization, where we will develop all township small businesses and make sure that they are properly lined and they yield fiscal or financial results. Then secondly, we will go straight to the national civilian service, where we will make sure that
we will open up all the departments so that when our children, they finish up or complete in their tertiary studies, they get the opportunity to get that in-service training. Open up your army to do army in-service training development so that it works. That's how we want to cover everything. At the moment, all these things are closed, they are corrupted, and it becomes difficult for our youth to even penetrate or even get a proper service job. Khulufelo Action SA mo a go buditse ntla ya kgelelo leswe sanitation. Yes. No, ke a leboga ke Councillor William Romensi ya ba botša gore ka di payment tša di service providers lo gore go na le problem ya sanitation. That is exactly what we are doing. Ganjalo we are engaged in the IDP process. There's a large budget that has been dedicated to Region 1 and Region 2. Region 1 involve abo Mabopane, Garangwa le Soshanguve le Hammanskraal. So definitely it is on the budget. Like I was saying, gore ge re tsena mo mmusong, re kry-ile gore population e godile, but we did not plan for it. So go njalo local government ya rena or our coalition government invest that tšhelete into making sure that re aga di reservoir gore batho ba kgone go kry-a metsi ba ska rely on ditankeng. And then the other thing that we are doing again ke go lokiša di for sewer reticulation, we can call it July spade, but for sewer reticulation, we make sure because the pipe is in this area, kilo jagor needed to work asbestosis. So from the 1950s, Ranjalo, we are putting in new infrastructure. Khulufelo tarnele ka bokhutswane ANC bafuze ntla ya load shedding re lebeletse ka kakaretso province le bositšhaba mo a go buditse ka mathata a motlakase load shedding. Ga ke utlwisise gore moreetsi kgotsa motho wa na botsa potso ya ka load shedding e ne ile potso na kgotsa ona complainer ka gore no load shedding a teng because nna ntho ke utlwileng ko ra re no gona ba no load shedding a isa le teng e ile kae gore tshwantse re arabe gore bothata ba load shedding mo batho ga le ba lla ka bona he bo steng tshwantse re bo buse a ke utlwisise gore ho nyakiwa load shedding or ho nyakiwa re solve load shedding. All right, ra leboga taramogele mo a go mong ka dipotso mothetsu tsena ka bona go ra itse ba tle ba khone ba ditsibogele tsena ka gang dumelang agi wa le mo ke tumelo go iteng potso ya ka ke lebisa go ANC ho na le backlog ya dintlo batho sa le ba tshwara di green slip ko mengwaheng e ko morao and then ho lebella di ntlu di tshwere ke ma foreigners potso ya ka shi go hore lo solving issue ya dintlu because hona le backlog and then are so krele kana go ngulira audit to check hore one thing mo ke ntlu high or ya. The second question go hore why renale already renale bu tlhoka tiro go di but why renale di professionals renale bana ke di doctor ke di lawyer ke di all professionals mara today haba kere mereko and then why and what is your plan? All right, ya bo felo go hore why le palla ke crime. Thank you. ra leboga ramogele moagi o mong ka potso o yetse khutswana right ke dumedise di speakers tsa rena ke dumedise le wena mogasi nna ka lebitso ke Shadrack Zola wa Hankuna potso ya ka ke lebisa go premier candidate tao ore premier Premier Panyaza o hirile mapanyaza but crime aya for crime still is a tswela pele bja no wena ka he o tsena as premier he o tshwara ke eng plan ya hao le crime re leboga ramogele potso ka moagi o mongwe nna ke moya gabo mashishi potso ka ke lebisa mo go re bafuzi wa ANC ke moagi wa mo Hammanskraal ha ka rentiwa ka tlishiwa mo Hammanskraal tlo butswa dipotso potso ya ka ke hore ke bona le tsena mo matlong a rena le tsene le go haka le ira di door to door le ka mo baagisane ba rena ke di challenge tse di feng tse le di kreileng le re le tlo di improve le tlo di solve byang hele ya go pele le mokgatlo wa ANC ka province le ka national simple. Ra leboga ra itso e tlhamaletse e khutswane tsena ka gangwe mme o yetse khutswane potso gago Dumelang bagi ka kakaretso wa buang ke Catherine Rapeleo ke tswa mo Hammanskraal Ward 14 ke rata o utsisa ka
issue e sensitive e leng hore ke a itse hore ya tshabiwa drug issue hore mokgatlo wa rona wa 30 years o paletsweng makoko a mantšha a leng teng go resolve issue a re moneleng tšhono ba gaetso you are out of order a re moneleng tšhono a botse potso tswela pele ma lilo dira yang gore basimane ba rona ba ba tsamayang ba robetse le fedise se se leng teng le se ka gata mo tlhako ya pele e gatileng teng le se ka nna out of order so believe ra leboga tsena rra ka potso dumelang wa bolelang ke o Lerato Mmoledi nna ke nya go itse ka issue ya transport e seng reliable le transport ya dibese ka lebaka la gore a rena dibese tsa rena di a sokodisa go na le babereki ba ba sa goleng and then re spenda tšhelete ntši mo di-transportong so nna ke rato itse gore tharabollo ke mo situationeng yotlhe ba tla nkarabela yona di-panelist ka 30 seconds ka la re a leboga tla re bane tšhono ba tsibogele dipotso tsa gago forum for service delivery bothata ba bosenyi tshwara fela ka bokhutswana ya bothata ba bosenyi ke gore fa o lebelela we spoke about devolution kana go tlisa matla a sepodisi mo profenseng gore re kgone go plana pila but ke boleletse batho bo botlhe ba ba nnang le tšhono ya go nkutlwelela gore ke tlile go repurposa kana go dirisa sentšha mapanyapanya a leng teng alright e tshware fo Abel o tla boela mo go yone tla re fete pele ka fa tsele e tlabe botlhale through public and social employment programs we can create jobs. 2 to end load shedding in South Africa Because we believe we cannot industrialize if we still have load shedding. It is only the politically connected people who get the benefits of BEE. Hashtag elections. Your voice 2024. Momotsweding FM. Konka bokamoso. Ke eng se se go lepeletsang ka jeno a ke ditlhabinyana le go opelwa go swa bogatsi dinao tse di fisang mathata a seelo sa sukiri mo mading se tshwenyege re go tlisetsa probiotics capsules. Probiotics e na le pinosondia kalafi ya tlhago e e bonwang ntle le lekwalo la ngaka segolo jang fa o na le seelo se se kwa godimo sa sukiri iponega go gompieno kwa khemiseng e gaufi nao. Probiotics kalafi ya tlhago e o kobatsang seelo sa sukiri mo mading. Komiti ya Kgotlatheomolao ya Northwest e ka ga tlhabololo ya ikonomi, tikologo, bojanala, temothuo le tlhabololo ya magae e tla tshwara ditheetso batla tsa go ralala porofense tse di ka ga molaotlhomo wa boitekanelo jwa dijalo B14B21 ka 25 Moranang 2024 kwa ngaka modiri Molema District, Motswedi Community Hall, Motswedi, kwa Dr. Kenneth Kaunda District, Agricultural College, Potchefstroom, kwa Dr. Ruth Somuti Mompati, Tosca Community Hall, Tosca, le kwa Bojanala District, Safer Scale Community Hall, Safer Scale. Ditheetso tsotlhe di simolola ka ura bo lesome. SABC News e go tlisetsa dikgang tsa ditlhopho. Hashtag elections. Your voice 2024. Momotsweding FM. Konka bokamoso. tla re tswele pele motho wetsho re ne re sentse re bua le Abel wa Forum for Service Delivery tsena mo go yone ntlha eo ya bosenyi wa karetse le ya diritibatsi ka bokhutswane fela re ne le ba bantšhono Yeah, ya bosenyi we have spoken ka dilo tse dintsi, but we are saying let's repurpose ka ba re dirise sentle mapanyapanya. What you have now is a duplication. Ona le mapanyapanya ascribe modern, ona le metropolis. The purpose ya metropolis is to ensure that there's visible policing. Now, if you can implement 10 metropolis per ward, which is doable, Motswana 4,300 plus, you only need 3,300
add on management, you have capacity, but no, because Masipala is focusing on fundraising using Mapodisi Angebe Alekomotsing to help with visible policing, and then you release capacity from SAPS to be able to deal with the types of crimes that is more specialized in nature. And ke kam ho o tlang to then turn around the crime situation in the country. But also drugs, there needs to be zero tolerance. To this point, no one has been arrested and been shown. People know who are selling drugs, but and because police are not doing what they're supposed to, and the two functions, that is why Renal Matata Kajalo, we've got a plan to resolve the crime situation, and it can work. Bafuze ANC ntlha ya matlo housing backlog. African National Congress mo dingwageng tse di 30 tse di fetileng ntse e deliver dintlo mme dipalopalo di a tlhalosa gore re fitlisitse dintlo tse di fetang ke a tshwenyega because o ka re baagi ba utlwelela tsena ba go reditse ka re monele tšhono mogaetsho o moditse potso ka mathata a matlo le batla go fitlhelela matlo ba le go la ANC tswela pele re delivile matlo a fetang 4.6 million mo dingwageng tse di 30 years di palopalo di a tlhalosa gore re file batho the roofs over their soldier over their heads roof over their heads ba ile gore ba sena matlo mathata a leng teng mo matlong the projects tsa wa ga matlo di sa tsweletse pele ga re tso fetse. We have reached these numbers because we have channeled a big part of our budget to making sure that people have roofs over their heads. And this is what I'm saying. Nka se fitle mo ka bua maka ka re tlo dira ra bolela mo maikutlong se se diragetseng le se re se dirang gona no gore re deliver matlo. Even as I'm speaking now, re deliver matlo. Esther o ganela le bone tsena mo go yone Rising Guns. Ra leboga mogaetsi Esther ke a leboga motsamaisi ke tlo ganelana le bona ka gore a ke re batho ba ba filwana mara ntho e ke tlo e buang motsamaisi ke gore ANC motlhomong ba sebetsa mo ba sebetsang ko teng rona re di-party tse dintšha ra exista because batho ba lla ka mathata a matlo a reisitsweng le ka jeko. So if matlo a distributiwa kae. So ANC ba na le issue nkare bona ba phela mo tlasa letlapa. Rona re campaigna ko kae mo bona ba sa campaigning ko teng ka re batho ba lla ba re matlo Hawaii. And the issue ya backlog ya matlo ke na rena le batho ba leng gore from 96 ha ba thole matlo. So motlhomong leadership a ka re tlhalosetsa mo mara ANC a ke tsebe gore ba phela ko lefatsheng. Alright, re tla mo fa tšhono gongwe a ya rabele mo isa go United Transformation tota United Africans Transformation ntla mo a go tlhagisitse ntlha ya dipalangwa di-bus le ka ba thusa jang go tsereganya mo mathateng ao rona le United African Transformation United African Transformation ntho ya di-bus fela ke ntho e leng gore e tla ka poor planning ge o hira batho ba sa ba swanelang ba senang tsebo ka logistics ba ba kgona go manage lebaka la di-bus o tlo ba le mathata ba le sone so bothata ba bo leng gona ba di-bus ke ka lebaka la gore o hira batho ba ba manage go di-bus ba sena tsebo ba sena bokgoni ba sa tsebang gore planning ya gore di-bus di a ka di tsamaya ka mokgwa mang. Once you appointed the right people who understand the routes and the challenges, then you are able to solve that problem. Because the capacity thing, the resources thing, there's engineers, there's workshops to make sure that the buses are in good condition. We appoint managers, we appoint leaders, who understand our operation. That's what is the problem. Alright, Hope for SA mo go tlhagisitse mathata a diritibatsi ba ba dirisang ya opera ba tsama ba robetse lona ka dirang se se farologaneng go rarabolla bothata jo. Okay, go rarabolla mathata a di drugs mo South Africa. Number 1 ke gore di drugs ke syndicate. Go na le syndicate tse di tsamaisang di drugs and those syndicates are actually linked to batho ba e leng gore they are connected. So go ntsha di drugs mo go ntsha di drugs mo ke go starta pele go deala pele le the syndicates tse di tsamaisang di drugs and then go enforciwe molao o utlwagalang go na le ha gona consequence management mo South Africa. There's no consequence management
batho ba dira fela, and then there's no law and order, and batho ba ba tswang ko ntle ba bereka le batho ba ba leng within the country ba e leng gore they are connected and ha gona gore ba ka tshwarwa. So even the police, they are working with the syndicates. So ha gona gona gore re ka gona go dila le di-drugs when there is no law and order, when there is no consequence management. ra leboga maitsho tla ebile o santse o le fo re go kope o reite lekoko la African National Congress dingwaga di le 30 ba tsamaisa puso out of 10 o ka ba fa bokae? Nka ba fa 1. a re utlwe Build on South Africa -1. UAT -1. Action SA Yeah, 0. Rise Mzansi ya minus a leader ya minus Forum No, re dira le ANC with ba rate out of 10. out of 10. A healthy 3.5 nyana. All right, Abel, lona jaaka African National Congress, le ipha bokae out of 10 mo tšhono e tlileng le yone go tsamaisa puso mo dingwageng di le 30? This process of yours is very unfair, but I'll say we have done very well for the people of this country for 30 years because there's no metric that we are compared to, but we have done well compared to the Out rest of of the 10? world. 9. All right. Ra leboga mothoetso re ka tshwanela gore re tlogele fa thulaganyo ya gompieno ya tsele le tsele ya ditlhopho ka tlhamalalo go tswa ka fa Mandela Community Hall mo Hammanskraal mo province ya Gauteng le boge baeng ba rona go tswa kwa ANC ba fuze yabo ka kwa Action SA Khulufelo Morudi ka kwa Build One South Africa Richard Mohita Forum for Service Delivery Abel Tau ba Rise Mzansi ba emetswe ke Esther Padi United Africans Transformation ba emetswe ke Mighty Mabule le ka kwa lekokong la Hope for SA Sadi Motsonyane re leboge wena re ditse mo Motsweding FM ka ko YouTube SABC Ditaba SABC Plus le moagi wa Hammanskraal ka for Mandela Community Hall leboge tsethetso mothoetso le seabe mo thulaganyo ya gompieno gopola thulaganyo di tlhabe botlhale tisetso rapo magareng ga ura 12 le ura 1 ka moso le sontaga ga jana ura ke a bosupa tla re sutele o nkemetse matlhaku ka kgaso ya dikgang nna le mafelo a beke a monate sala sentle dikgang mo Motsweding FM. ke a go leboga ke le lekoko mogaetso madume ke o nkemetse matlhako dikgang ke tseo ra bosupa mo Motsweding FM. Setlamo se se fetlang motlakase sa Eskom se itsisitse gore ponelopele ya mariga e tla nna mo legatong la bobedi la go tima motlakase. Batsamaisi ba Eskom ba ne ba tlhalosa seemo sa motlakase pele ga paka ya mariga kwa Megawatt Park kwa Johannesburg. Naga e itemogetse go khutlisiwa ga kgaogo e rulagantsweng ya motlakase mo malatsing a le 30 a latelanang ka ntlha ya go tokafala ga bokgoni jwa go fetlha motlakase. Eskom e ganne ditatofatso tsa gore e dirisitse diesel go oketsa motlakase. Eskom e kaya gore go ikaega ka diesel le gone go fokotsegile. Becky Ngumalo ke mookamedi wa tlhagiso wa Eskom. For winter 2024, which is the point that we are here about, the likely scenario from our assumptions is that load shedding will be maintained within stage 2 at most. In the extreme case where the unreliability increases, that component may go occasionally stage 5, but we really think that on the basis of what we see, the performance of the fleet, load shedding will stay within stage 2 from a planning perspective. Dikgang tse di amanang le ditlhopho ke tse di reng moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tlhagisitse matshwenyego mabapi le go oketsega ga palo ya baagi ba ba agileng mo mafelong a a seng mo molaong go ralala Free State. Seno se tla morago ga gore a itemogele fa go agilwe mekhukhu kwa metsing kwa matsenong tota a Botshabelo gaufi le tsela ya N8 ka nako ya matsholo a gagwe a le mabedi kwa Botshabelo le kwa Bloemfontein. Ramaphosa a re tlhokego ya matlo ke tlhobaboroko mo nageng. I was not pleased with what I saw, to be quite honest. The spread of the informal settlement is just galloping in a way that it needs to be halted, and the best way to halt it is to focus more and more on infrastructure development. That means building houses, building facilities such as schools and clinics to cater for those people who have already taken the self-help option into their hands, because they need accommodation and we therefore need to provide for them. So what I said to them, which they liked, was that
there are two options now that we are working on for housing. The first one is to continue building RDP houses, which we will do, but the second one, which we want to massify, is to provide service stands. Freedom Front Plus e ngoka batlhophi lekgetlo la ntlha kwa baaging ba magae ba sedika sa Vhembe kwa Limpopo. Moeteledipele wa porofense wa Lekoko ke Marcel Maritz o eteletse pele baemanokeng ba lekoko la gagwe go etela kgotla ya bogosi ga Mphephu kwa Njelele go ya go itsise baeteledipele ba lekoko kwa bogosing. Maritz gape o buile ka dintlha tsa lekwalo la maikemisetso a ditlhopho la lekoko mmogo le lenaane la bona la letsholo la ditlhopho. A re lekoko ga se la basweu fela ka gonne le kgaratlhela tekano. I think we are coming to a point that we are the only party fighting for languages, for your mother tongue languages, and that is very important. We want everything to be normal and going smoothly in this country, and also in Limpopo. Limpopo is a very bad place. That's our main priority now, is to make change for the people, looking for jobs, looking for investment, and start changing this country. Kgetsi kgatlhanong le baagi ba le robedi ba Nigeria ba latofadiwang ka tirisodikgoka e buseditswe morago ke kgotlatshekelo ya magistrata ya Kimberley go sekiwa ka labobedi mo bekeng e tlang mabapi le kopo ya go golola ka beile. Bosekisi bo kaile fa bo tlhoka nako ya tlaleletso go tlhomamisa makwalo a tetla ya boagi a babelaelwa. Balatofadiwa ba le robedi ba tshwere beke e fetileng morago ga gore go tsoga tlhakatlhakano go latela go tshwarwa ga monna mongwe wa kwa Nigeria morago ga go fitlhelwa ka diritibatsi. Morago ga tiragalo eo ke fa setlhopha se segolo sa banna ba tlhasela mapodisi le go senya dijanaga tsa bone kwa stationeng sa mapodisi. Babelaela ba tla nna ba tswaletse go fitlha ka nako ya ditheetso tsa kopo ya beile. Sebueledi sa NPA wa porofense ke Mojalefa Senokotsane wa tlhalosa. Ho na le dipatlisiso tse kenelletseng tse etsuwang ke mafapha a mangata a mmuso e leng mafokisi a maponesa le Home Affairs Immigration. So ha hona hore re ka sebedisa monyetla wa hore re etse hore ba se ba hlahella le go tlella dinyewe. Tla re dikonosetse mogaetso ka go leba ntlha kgolo mo reng eno go rutile fa setlamo se se fetlang motlakase sa Eskom se itsise gore ponelopele ya mariga e tla nna mo legatong tota la bobedi la go tingwa ga motlakase. Di khutla jalo mogaetso a ke o nkemetse matlhako kgaso e latelang ke kaura ya borobedi mo motsweding FM. SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo motsweding FM. Mosela Mkhosi mo motsweding FM. Motsweding FM mo mokgetse dumela. Ipitse wa ka nia mo Ramotlatla. Baga Juju. Ai tselanti ngwana wa itse rona man mo le timo ga pala tselanti. Wa pala tselanti. Wa itse go tela rara re rute go amogela se ka tsela tse ditlhela. Tsone temane tse re ba lela go pharetse le go tshitsi. Mme maemone ke ta letlalo le mo gone a se tse a lo beile se. Langi tsondo ra amogela fela gore gona meeting tse di strong la di mo pia tse tsotso. Manga ka ja manga ka uruja manga ka unya ke gore fela ra amogela gore ba le kana le botele mo se le rona. Lwa le kana. Bantu ba ha ba di bone a go di aparete di go tsitsi ba ikotise batho ba tsanti a ba je tsanti na ke le bogile Mamepe a metshameko mo motsweding FM. Re goroga fela mo go ile robedi metsotso re tswa ka kurengele ya borobedi kana ya bosupa robedi metsotso re tswa ka kurengele ya bosupa ke tla bakanya sengwe go be meja ka gore ke utlwa ke boela ka go gonna ka kwano o tlompakanyetse sengwe go tswa ka teng ka go mahikeng ka go re tle re kgona go ka tswelela ka thulaganyo ya mamepa metshameko ke lebogile be meja mo re tswa motsweding FM nna le Albert Shopping ke rona ba ile go re go tseela thulaganyo ya go isa kwa pele go fitlha ka go ureng ya borobedi ke tle ke gore fela ke re tlo go ka simolla go lebella dintlha kgolo tsa letsatsi mo metshamekong e farologaneng mme re tla be re lebella metshameko ya bokhutlo jo beke ya the DStv Premiership gore e tsamaya ka tsela ntse ja kgotsa re bonela pele ka tsela ntse jang re tla be re na le mokwadi wa metshameko go tswa ka kwa Sports Wire mme re tla be re lebella gape tshameko ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns kgatlhanong le Esperance gore a bana le tshono ya go ka bona ba sutlheletse ka kwa makgaola kganyeng a kgaisano e se le ba le gore go na le
e nngwe re tlo go ka buisana ka yone kgaisano ya goal ball e leng gore e tla be e tshwere bokhutlo jwa beke mme re tla be re buisana le motshameki wa goal ball ebile gape e le morulaganyi wa metshameko eo re lebelela gore ba rulagantse ka tsela e ntseng jang jaanong se lebale gape gore go na le metshameko ya Hollywood Bets e tshamekiwang bokhutlo jono jwa beke go na le metshameko ya kamoso go na le metshameko ya sontage ka gore ka sontage ke metshameko le mebedi fela potso re go e botsang re o tlo re romele voice note ka go 0825656674 re lebeletse yone metshameko ya the DStv Premiership re lebeletse gape le metshameko ya Hollywood Birds re lebeletse gape le metshameko ya Motsepe Foundation Championship e leng gore e tla be tshamekiwa bokhutlo jwa beke re batla go ka bona gore setlhopha se le sa Casrick Stars setlhopha se le sa Orbit College ba ile gore batla ba tshameka ka la bobedi kgatlhang le Hungry Lions re bona go tla fela ka tsela ntseng jang mo metshamekong ya ditlhopha tseno tse re lebeletse gore ditlhopha di akalolana gopola gore Magezi ba setse ba kakatletse setlhopha sa Loko ba na le dintlha di le 49 University of Pretoria ba mo maemo a bobedi ka dintlha di le 44 mme Casrick Stars ba mo maemo a boraro potso ke gore fa ba tla fenya motshameko wa kamoso kana motshameko o ba tle go ka o tshameka bokhutlo jwa beke ba tla kgona go fenya dintlha di tharo so se ra gore ba tla bana le dintlha di le 41 ke lebeletse gore Orbit College go tswa ka go godimo kwa ba ka kwa maemong a botlhano mo Lokong ba na le dintlha tse di lekanang le tsa Casrick tse di lekanang le tsa JDR Stars Motsweding Motsweding FM nte ke go dumedise mme fa ile gore ke gone go gorogang dumela Mahikeng a mo mosetsanyana Mahikeng 88.7 FM 88.7 re goroga fela mo go e le somele bongwe metsotso re tsaka kureng ya bosupa ga ke tse gore o setsa le teng moeng wa rona a re tle re kgone go ka buisana le ene re tle re kgone go ka utlwa dikgang tse dintsi thata mme ke lebeletse gore se re se lebeletseng ke metshameko e le gore e rulagantswe bokhutlo jono jwa beke ka gore ke metshameko e le gore ke akanya fela gore botlhokwa thata ke lebeletse gore setlhopha seno se sa TS Galaxy ba tla go tshameka le Moroka Solos ke motshameko wa gompieno ga mmogo Cape Town Stars kana Cape Town Sports se tshameka le Richards Bay mme ka moso gopola gore motshameko o tla bongwe lebeletse thata ke go ka bona gore na re the Glamour Boys ba tla diragatsa ka tsela ntseng ja kgatlhanong le matsatsang tsa Pitori mme ke lebeletse gape gore Stellenbosch ba ile gore le bone sešweng jana ga ba thibege ba tla ba kopane le Polokwane City ka ura ya borobedi mo mantsibueng mme motshameko wa ura ya boraro AmaZulu ba tla ba tshameka le Chippa United sontaga re na le motshameko e leng gore re batla go bona gore Mamkhize o tla kgona go ka fokotsa lebelo le ke teng Orlando Pirates e taboga ka lone sešweng jana ba tla ba kopane ka ura ya boraro mme e tla re metsotso le 30 re tswa ka kureng ya botlhano re bone Cape Town City tshameka le Golden Arrows ke yone metshameko ya bokhutlo jwa beke e re tla beng re lebeletse gopola gore gompieno mo sebakeng sa metsotso e le 40 go tlogeng fano re tla be re lebelela gore Mamelodi Sundowns ba tla tshameka ka tsela e ntseng jang kgatlhanong le Esperance ke yone metshameko e le gore re lebeletse re tlo go neela tshono gore re tle re kgone go ka buisana ke go tlile Albi re tle go ka buisana re lebelela metshameko ya bokhutlo jwa beke o bona ditlhopha ka tsela e ntseng jang o tlo go ka sosologa o lokologile gompieno re tla go neela tshono ya gore re tle re kgone go ka bua mo go 0825656674 kgotsa mo go 0860002682 ke go ka itse gore re tle go ka buisana le mokwadi wa metshameko ka kwa sports wire ke bua ka Robin Duke Matlala. Robin, good evening and welcome to Motsweding FM. Bonana le kae ke monate wena ke right o se tsole ka kwa o ka kae o mo Gauteng kgotsa ko Durban? No, I'm still in Durban. Actually wanted to go and watch the second leg semi-final of the Champions League. But you know what? I said, let me... You missed out because Mosela is here in Johannesburg. Yeah, I missed out. But you know what? I thought, let me attend the second leg of the Champions League final because I have a strong belief that they will reach the final. And then let's see, whatever, if they hosted it, I mean, the final is, or I mean the second leg final is in South Africa or whatever, but if they say they reach the final, I will attend one of them for sure. Speaking about that match that will be happening in 40 minutes from now on, yeah. We've seen Mamelodi Sundowns struggling against Esperance in their first leg. Now they're home, they'll be with their fans. I think they made their homework. They did everything that was supposed to be done by any team that wants to see themselves at finals. You know, I just look at the team sheet now.
is not Tebogo Mokoena.